Halor ka jing penkre biang bansha jid haki election MDC Shekhasi Hills Autonomous District Council kabanlong haka arphuai tarik kalalengkot 8,000 arpusan. Uba lambor kumu MDC badang dan haka syuki ulaong baga jing penkre kadai man lakasngi shisin san snem. Ulaong ba unya kun kumu kertong Clemseng bat kemi lenti ba upad ba kanika constituency unai biang ka jing kershan bat ka jing shania ban beteng ya ka jing syakri. Halor ka jing akran bagi kertong Clemseng kidai tang kiban kala syakiwe pat ki parti hadin ka result election. Uba lambor ulaong ba wat ka Election Commission of India ka ithu yaki kertong Clemseng bat kum kini ki jing keno kidai tang banya lamba kala ya upad ba bat haki election hari lum khasi bat jantiahi ki pet ya ubreu ya ka parti bat hanogram hi dan kam da ka jing id bat jing shania da ka bor pisah. Ulaong bakaraya khun yak election MDC kumukurtong Clemseng hadin baula syaram yak election MLA Arhajar Arpulai naka Seng United Democratic Party kadai kabalashim naka jing yakran bat ya phliu jingmut bat kinong kershan. Shushu uba lambor ulaong ba kajing angnur jung u kalong banshna yak surok na latkor shamalki ban penduna yak jing dhengkali khnang bagi pad ba ke balet tre lit khata ki khna school bat ki balet yolit hat kin kloy ban poi shaki kam ki jam jongki. Taiwan bania position ni kasinong jangi te wingkong hi kalong ba kumu sitting MDC jong ne ka constituency ya ka ba ki pajba kila ibit banjit yanga ha uni usna maja ka khandai te hadu mata ka mut karai kalong ba ki pajba ki babon ke nga ba phite banya chakmat ni ka kam phimlong ban e siteng na ba phite yu brangbat hi ni ka kam tabat ha ka jing ya lenti ka jungi ka mut ba kajing pengkaya teka ngi budi pengkaya baik man ka mendai si sansnem ngi di boya bit barok si sansnem ngim ju syong thai hiro te kamot kadai kata kan kajing pengkaya ka bangi ngai pengkaya te hakane kenti bomenta kamot ngai ya bit chakmat kum tu te kaman skam ba ki barok ki ba long baman menta kasian kaman skam ba kin poi saka benta ka ba ngithmu banyo biang sin kajing job ban abiang kajing sakri nom ta ki pajba ki babon Kuman syukuran no, kandet kalong ba kidon kibanta kiba MDC udon lang kajong karol ban play nginum kan thani kiwi te nei banta jong ai bangan play kamot ka bangaya presta kamot ban age chakri ka bahatam namta ka thani brokoi kong bang jule tada kamdei kada kajing shani ajing pajba ngathrai ngamra dayang shu apo kani ka jaka apo kani kisnong manang yo banya kene rel khiti banya rap ki te bot dei lamba jong ki kam ki babha ki bangang lapasat namta ka thani brokoi te kapan long yang aru ba ki pajba kidon gajing shania mat ki ong ba pihak panah ya bit chakmat namta ni ka kam pila ya khut uniform on ko por pi kuman syukran bit direct ka state election committee kani gede po ka state inamekan ya ka election commission of India te piken ru kandet da piong bani ken chpang ka election commission of India ru kat ka election commission of India ru kadang itu ki itu you tahu candidate maroi u candidate independent ka commission of India kalabul padiki election commission of India kalabul padiki sambal namta jong ki independent te wo ka recognize ki ru kumno pin ong ba phong tak banian te hanga nga so ba kita tang ki jing kan tho lapla ki bam don nong rim kiba shulong tang kijing kentho kiba hanga ngam so don kam hiro ban panshai namar ba ki pajba hangni umdei te bi paj party hangni ki paj yaw breo boy jan breo ba ai kijing e pajba kadi kata ba dingkong hapo kanong kram konsusi ngimla ban thiet da ka spa ka po hangni gawan mit da kijing e ba kijing toy hok ya ka kam de kata ka ba ki pajba ki phai khamat ngim non kam mani kani ka party ko baskam ninya tulun chkhmat rengkat bat ki pajba te shua bangan point siya ni galantiru banong banirai kamde garai jonga shimat ngam jule marwai kade garai bagi shimlang bagi papun balang kinong kasyan ki bahakmat ni panjimut ni gilong kami ni kirurang ba kun samlang kum nungin le kani kasur kawan bit ba pidon hano nuru kamot ngingin non bat fi kata he kade khubo ka basnat sibon ini ka daw se ba long fi pniang kum independent candidate mar pidana ka UDP fi hakajing snow jonga kalong ba pi pinapit yaga history jonga ni gajing ya linti jonga ta kabalong fair ma baman bangi ngasdang ni ga political career kamot bangi patyo yaga jing yaga recognition naga election commission of India ang kama hopo hagat sukas nem arjalai mga ile nakaknam
te mo ngidang long hi kum ki independent hoto por te ka beteng yanga how arja sa ru kum to ni job na khanam te how o 8,000 khandai ru ni job na ka party khanam 4 recognize ka te hadin tu nge poi sigi party te kamot kadon gajing ya kran hangni harum haneng long teng teng kawan ra gajing e ba alada kadon ka jing bakla iba hani no ibanta kamot sya kan ulot baro te ngaso ba kani garanti ka banga ya masoy daymet bagi pajba kyong ya naka lenti ko mu katong simet kade kita hi ka banga skon paso cái ju phi cái chile te kade jele hi mla ba nong ban sim sting no je khunde ten rai upai ba hi bon rai uban ayu nam tam te ban ngem khen ni no na symbol ami candidate ude nong ele hi naw long ubang pajumi lu dumi mukabot udon lang jong katerpeng kabor te nga so ka ba ya ka kanti bamta kalong bai kadon ka jile te ka jile ka ba ngirung na per kreb ha te kamot nginya shmat te ka result nginya apat ha ka arp south rican kita aru kita kintien khalung khana asna gi banga ngam ya ha melade tengah yang aku ginong rem sisin hi mga yele ini kakam kum independent ngani sa kum independent akan mau apa bang job ya ka aja khatpra ya ka mele kum independent ma job yang sa kum umisi kum independent kam don kata uno ka bajing mut jonga batong ba kadon ka sarkar bla panya dakhli do o chimsa bang brom jongi tenay nga sa independent ngabat ya kajutang bagi palbag la job yang kum independent ngan sa ang takin ngam de ubri uba kaliang batong banya kaliang banian man kapor nga salia tenay nga ko banya be haklinti jong kanong rem ko baskem bagi palbag kyo nga yele independent kamot nginyele independent hot kadon ka benta ka ba hadin ba job te kadon ka benta ka ban panklan shu nam da ka konsusi banyo shu kilat ki jiram kamot nginya pen kay ko bahatam man le nam da ka konsusi re nga simet hi kamot nganya isa kumu independent ngin api kay per pinpet hagani ga emily bladem gidan ki factors gi babun ati katang inu mikrensyo TVP ka MP bat pinmi panihap nang rin maka MDC kaya pe siya ng skando MP ka so yung pagba kaya ikum to tenray kan mau ha po ka MDC pan nakatay ka jinga kando candidate marmet bat katu ka kontribu mikmat ka JP ka blabun tengah suka nang tangata kabaning kong hi kalong ba haginigi kandidat tiligi banay katu ngin second ha po ka platform dalapoy gilaw ra sibun ki an ki batmai ki ban panklan ya ka terpeng jong ki dorbash nong ka ban panklan ya ka terpeng jong ki sangkanthai ban panklan ya ka terpeng jong ki sang samla te ya kani ka subject kamot ngin second anla dei ka platform ka babiang ka kampanroy hapo ka than kamot ladai kren ga jing sha kamot ngi am ko ban ka dokti no am ko ban kan tho hanya ki mati ki basa hadu ni si bamanta kamot gide ki mati ki ba labu da mga da phirung tang hangni ga iyang ka bamanta da pipet tang ini ki mati ki bangidon hatang ni jakaro kamot ki babon ki mati ki de ki ba lapsyang manbu nakaliang ka jonga tikumta haba fitray fismat kamot ki bri ki tur sapi ponon pan ngiduna kani kamot bon ki jing community haba fitray kamot ki bri banwan ki salia tadi kata kabanta kalong baka kampanroy hikam jukot ka yay beteng bet nakapo siya kapor magkising dawaro gibabon kalpitang tray kata gising dawa kitang bon te nga di buri basutnat banya tray kikam sutnat hiru banyi i ba bagin panbaha yagi basniyo iginuino ki pifikan kalintisin kin pifikan iginuino ki panta nga di way ba kloy ba basmat banya tray lang bat kay bor jong kasnong bat kiseng kantay bat kiseng samla nga di ba hakmat banmi banya tray lang bat ki ngayon ada kejalal jong kapapura terus namang kakanda pa nyuwar tuh na maging isang syar para mangi itay pitay pagkuha banong kanay kapor pangingilit hiban hapantit takalong kumnuro ladi giba kumnuro kamot habaka jing dawa ka don namta ka konsusi nga hap banlit bantit ikajing kang jong sarkar tanay banong manyi kano te hanga te kamdon ng rimkin today na markata nakalayon jonga nashkop ng ipi bangin nang italo ni gini kamba namta kathan hi brokaway namta banyo ban prat lenti ikhmilenti bala kumno ka jing ang no jonga kalong ban pelat no
shuai kan ka hengali ka bateng teng pinpet ya ka jing traffic jam nadu tangso along school ka poisu spo shani spo laikor nadu nang the tikunung in le kibuli kim poisu sig jaka bale ni tray im poisu sa school kim poisu sayo shahat ka po biang nang ka jor pa ka hengali ka thong jonga kalong anda dep yamantang imla le issue ka thong jonga kalong kom MDC ladang 15 biang ka thong jonga ka baningkong kalong ban penurlong ya ka surok nang ni po laikor kaban pailang ba siya po malki kata ka thong jonga bat commission ka mga buha kamado.